Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta iz Stožic v Ljubljani. Pred nami je tekma 25. kroga prve lige Telemach med Olimpijo in Muro. Nov izjemno pomemben obračun. Prenehalo je deževati, ampak sicer bolj kot ne deževen dan tudi v prestolnici. Več prostora se je odprlo v Muri za protinapad, da tudi Muraši so takoj storili napako v Vizingerju noge. Agbi ta je podaljšal zdaj Goveja v sredino. Odbil je Sadriju, potem pa Agba, Talison strelja in tole je bilo blizu. Zdaj videli, ali bo šlo za neposreden strel proti vratom tudi z te razdalje. Glede na vremenske pogoje bi rekel, da ja. Ampak Antonijo Marin točno v živi zid. Potem pa še ena priložnost, strel in od nekoga Murinih nogometašev se je žoga odbila, spremenila smer in končala v mreži. 35. minuta, 1-0, brez prave priložnosti bomo rekli, ampak vseeno je Olimpija prišla do vodstva tudi z nekaj sreče. Antonijo Marin očitno strelec, ampak zdaj bomo v ponovljenem posnetku skušali ugotoviti, kdo je slabo izveden prosti strel. Pogledajte, ampak Marin in potem, mislim, da Kaj Cipot. Kaj Cipot, ja, strel je šel proti vratom, mislim, da bi žoga padla točno v naročje Raduhe z ramo. Kaj Cipot zdaj. Tole je bilo zelo blizu, dober poizkus Almina Kurtoviča je bil to. Medtem Vizinger meče iz avta. Ta je skakal, skoka ni dobil, teda odbita žoga spet do Vizingerja. Tule je predložek, ki ni slab. Kurtovič, priložnost za Proleto, prek gola Borna Proleta. Še vedno poskuša Kurtovič, zdaj predložek Kurtoviča. Priložnost morda za Muro, tam se je boril Vrbanec, še vedno Vrbanec in gol! Matic Vrbanec, 4 leta ni zabil niti enega gola, zdaj pa v nekaj dneh 2. Matic Vrbanec, 76. minuta in izid je izenačen. Če je imela nekaj sreče v 35. minuti pri golu Marina Olimpija, enako zdaj lahko ugotovimo seveda za tale zadetek Mure, kajti pogledajte tule, Vrbanec, Ratnik je odbil, potem je Vrbanec skušal podati, pa je zadev Silvo in žoga se je odbila nazaj v njegove noge. Tule tale trenutek, potem pa je Vrbanec sijajno zadev po diagonali, imel je zelo ozek kot, ampak zelo natančen prek Vidovška, pravzaprav iz tega kota se bo še bolje videlo, oziroma celo mimo v bližnji kot, tako blizu je bilo, da Vidovšek prav veliko možnosti torej ni imel. No in zdaj kakšna gneča, zdaj pogledajte tam pred golovo črto, pa je neverjetna koncentracija nogometašev tam pred Florianom Raduho. Na oddaljeno vratnico, priložnost in vratnica! Žorž Silva. Bolj tam Palasickas. Tam dobil udarec, piska Halilović. Prosti strel za Olimpijo, ampak kje je to bilo? Rdeči karton. Rumeni, posledično rdeči, Kaj Cipot je tu storil prekršek, bilo je izven kazenskega prostora, to je jasno. Torej, Kaj Cipot je izključen.
drugi rumeni karton in posledično izključitev za Cipota, ki je kapetanski trak zdaj predal vratarju Raduhi. Floruc lepo do Lasickasa, tam! Ne dotikaj se me, tam! Naj bo noč ali sončen dan. Dovolj časa je bilo, čeprav je vstopil pozno. Alex Tam. Četrti njegov gol, globoko v 89. minuti. Mislim, da je Tam tule vendarle poskrbel za to, da bo zmaga ostala doma. Izjemno pomemben zadetek. Mariborčani so po porazu s Primorjem najbrž zdaj živeli za to, da Mura zdrži do konca 4 točke. To bi bilo absolutno ulovljivo, ne rečem, da 6 točk ni ulovljivih. Floruc je veliko opravil, krasno našel Lasickasa, ki je streljal tu nedvomno, ampak izpadlo je kot sjajna asistenca za Tama. Tam je imel dovolj časa, celo da je z levico žogo ustavil, potem pa je z desnico poslal v desni spodnji kot vrat Florjana Raduhe, 2-1 za Olimpijo. Ni zdržala Mura brez komandanta obrambe. Mr. Sanchez, you said before the match that derby is now behind you, and now when we look at the table, it is really like that. Again, the 6 points gap, a really important victory today. How did you see the match? Yeah, of course. Yeah, we knew the result before our game, and for us that was also an extra motivation, for sure, to take advantage. And that's all. We face a tough game. We talked at the beginning. Mura today switched their formation that they were playing and really good to try to play here as other teams they made, and they got a good result defending in low block with many players. But we were very patient. We deal. It's tough kind of games, also with the rain, with the heavy legs that our players they have for all the effort they are doing since the beginning of the year. And we controlled the game very good. We scored one. We could score more in the set pieces. We were really close to finish the game before, and at the end we conceded one action the draw. But the team has again shown his spirit, and we overcome again. And I'm really happy for the players. You mentioned a lot of chances, a lot of clear chances that your team didn't convert today. Were you maybe at some time uncertain, will we be able to win the game since we missed so many chances? It's always a little bit of doubt, right? Yeah, of course, but we did very good game in the set pieces. We prepare also this part of the game a lot, because we know that especially in these days that you are going to face teams that they are going to be defending with conceding very little spaces. At the end, set pieces are very important part of the game, and we were really good. The post, the line, okay, we were not able at the end, but this is the way to be close to the wins in every game. It's coming soon, the national break. I know that you and your team is looking forward to it. Today you played 41th game this season, but still those last matches before the break are always, let's say, from the psychological view, a tough one. Radomlje won yesterday, so probably they lift their spirits up a little bit. Well, what kind of game do you expect? For the psychological side, we are going to face very good after this result that provide us again a gap of 6 points against the second team in the table. And as you said, many games we have played in the season, but especially from the beginning of the year, we are having many injuries, many issues with injuries, losing important players. So that means that some players they have to overload, and then they are playing with problems. Many players in all these games. So at the end, we need also this break for recover the energy in all the players. But first, we have to face this last game. Very important for us to try to continue leading the table with 6 or more points. Thank you very much and good luck. Thank you. There are goals, and there are very important goals for sure today. One of those, tough match. It looked like it will be a draw, but then your goal, probably nice feeling after the match.
Yeah, of course, especially after the last 2 games that we were unable to get the 3 points, and now it was really important that we get back into the winning wave, and it was a hard-fought 3 points today. Probably you knew the result from Maribor before the match, but still it was a match, it seemed with a lot of opportunities, missed opportunities, where you maybe uncertain at the end, will you be able to win? It seemed for, let's say, until the very end that maybe Mura could take something today. Yeah, of course, but in the end I think this shows it has to be the champions mentality that you play until the final whistle, and I think we showed it today that we didn't stop believing. We believed that there is a chance to get a goal, get the 3 points, and in the end we did it. We saw in the stands a fan with Estonian jersey, some special fans of you. Yeah, from fans or ultra from my last home club. He was traveling around Europe and he made a quick stop here in Ljubljana, so it was really nice to see now after the game my national team shirt on him, and it's great. Thank you very much and good luck for the rest Thank of the you. season. Gospod Kek, dejali ste pred tekmo, prišli smo po nekaj sem v Ljubljano in dolgo časa se je zdelo, da boste kaj tudi odnesli. Na koncu je Olimpija vendarle našla ta gol za zmago. Kako ste vi videli tekmo? Dobro, pričakovano, več pobude iz Olimpijine strani, to smo pričakovali, tak je tudi bil plan, da jim prepustimo to pobudo, da tekmo pripeljemo v zadnjo tretjino z aktivnim rezultatom, zadeli, na koncu zmanjkalo nekaj sreče, da bi odnesli to točko iz Ljubljane. Tudi z Maticom Vrbancom sem se malce prejle pogovarjal in ga vprašal, pa me zanima tudi vaše mnenje, kaj bi recimo Mura lahko danes proti Olimpiji, ki je prva na lestvici, ki je verjetno celo trenutno najboljša ekipa v ligi, storila še več v napadu, praktično do tistega gola. Premalo nevarni, verjetno je tudi vaša ocena takšna. Sigurno, premalo samozavestni, ko smo imeli žogo. Ja, je sigurno ta del igre tisti, na katerem moramo delati v takšnih tekmah, več zadržanih žog, bolj miren pas, ko smo imeli posest. Ampak ja, na koncu, če bi ostalo pri rezultatu 1-1, bi govorili o dobri taktični predstavi Mure. Kaj pa je torej tisto dobro, kar ste danes videli na igrišču strani svojih varovancev? Mislim, da nismo dosti priložnosti prepustili Olimpiji, oba gola iz nekih odbitih žog, bolj ko ne po sreči, lahko rečemo. In na tej fazi obrambe moramo graditi, tako kot ste pa že sami povedali, v igri v napadu pa moramo postoriti več. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Matic, na koncu se ni šlo za točko, ki ste jo na nek način že držali v rokah, dramatična končnica, tako blizu, tako daleč. Ja, pričakovali smo eno težko tekmo. Mislim, da smo se dobro zoperstavili Olimpije, nismo jim pustili nekaj preveč šans. Na koncu so nas pritiskali in zadeli. Je pa verjetno do tistega vašega gola vendarle Muri še kaj zmanjkalo, predvsem v napadu. Malo priložnosti ste si danes pripravili, ampak bolje vprašanje, kako sploh proti tej Olimpiji verjetno ustvariti več? Ja, mislim, da vseeno bi si lahko ustvarili več priložnosti. Olimpija je dopuščala kar nekaj prostora, ampak žal nam ni uspelo. Moramo se izboljšati že v naslednje tekme in verjamem, da imamo vso kvaliteto, da v soboto zmagamo. Najlepša hvala in srečno. Hvala.